Ubu tuvugana uwitwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze kwakirwa ku kibuga cy'indege, yakiriwe n'abakongomani batandukanye ndetse n'abayobozi mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Burya koko inkono ihira igihe, kuko haciyemo igihe kitari gito abantu batekereza ko uyu munsi uzagera. Ese Perezida wa Kongo yabivuyemo, Perezida Kagame nawe nabwo yitabiriye amasezerano yo muri Angola, ariko ndagira ngo mbabwire ko umunsi n'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa 12/2025 nibwo Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bagomba gushyira umukono ku masezerano agamije kurangiza amakimbirane ku mpande zombi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Harimo ajyanye no gusenya imitwe ya FDLR burundu, gukora ingamba z'ubwirinzi ku gihugu cy'u Rwanda, amasezerano ajyanye n'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose rero bikubiye mu bizaba biganirwaho ku munsi w'ejo, ndetse bikanashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi, bigizwemo uruhare na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Faci rero uyu Perezida wa RDC amaze kugera i Washington DC, akaba rero yageze Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kugirana rero n'u Rwanda amasezerano ya nyuma. Ibiro bya Perezida wa RDC byemeje aya makuru kuri wa gatatu Ukuboza 2025, bisobanura ko aya masezerano agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no kugera ku mahoro yifuzwa n'abatuye Igoma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo n'ibindi bice byibasiwe n'intambara itarigeze iyoroha na gatoya. N'ubu ngubu tuvugana imirwano yongeye no gukara, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo za Uvira aho na za Kamanyora. Bivuga ko rero M23 ikomeje kurasana n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Tariki 27 Kamena 2025 Rwanda na RDC nubwo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika. Aya yibandaga ku byemezo birebana n'umutekano, birimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Tariki ya 4 Ukuboza u Rwanda na RDC bizasinya amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, niyo Perezida Donald Trump rero yita amasezerano ya nyuma. Mu cyumweru gishize Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko yiteguye kujya gusinya amasezerano agaragaza ko ibiganiro bya Washington DC rero biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community, Dr. William Samoei Ruto, na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 2 Ukuboza nabo bagiye muri Amerika kwitabira uyu muhango. Amerika rero yateganyije ko abahagarariye ibihugu byo mu karere, leta ya Qatar, Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, nabo bagomba kwitabira uyu muhango nk'abatangabuhamya. Ibiro bya Perezida wa RDC byasobanuye ko hagomba kubaho ikiganiro gihuza Perezida Kagame, Tshisekedi na Trump kizabera mu ngoro ya Perezida wa Amerika White House, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muri rusange byinshi bikomeza kugenda abivugwa kuri aya masezerano, ndetse abantu benshi bategereje kureba uko bizaba byifashe ku munsi w'ejo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko hagati aho ngaho reka mbabwire ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wahakanye gukorana n'uwa M23 natwe irwaneho irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 26 Ugushyingo 2025 umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko Red Tabara FNR yanzabamema twirwaneho ndetse na M23 byakoze ihuriro rikorera mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Brigadier General Gaspard Baratuza yasobanuye ko iyi mitwe ariyo yatumye ingabo z'u Burundi zifunga inzira zihuza Minembwe n'ibindi bice mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'umujyi wa Uvira n'umupaka w'u Burundi. Umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana kuri wa gatatu Ukuboza 2025 yatangaje ko uyu mutwe udakorana M23 cyangwa se twirwaneho bitandukanye byavuzwe na Brigadier General Gaspard Baratuza. Nahimana agize ati Red Tabara yongera gushimangira ko nta huriro ibamo kandi ko impamvu z'urugamba rwayo izwi na leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga. Twirwaneho nayo ihakana gukorana Red Tabara na FNL. Mu kwezi gushize yasobanuye ko iyi mitwe Barundi itaba muri Minembwe kuko iba mu mashyamba ya Mibunda n'ahitwa Kankova. Red Tabara kandi yibukije ko icyatumye ifata intwaro ari ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD muri 2015 bwarenze ku biteganywa n'amasezerano ya Arusha yavugaga ko nta mukuru w'igihugu rero ugomba kurenza manda ebyiri. Ati mwibuke ko urugamba rwacu rushyigikiwe gusa n'abarundi bumva impamvu yarwo, hashingiwe ku ibarizwa ry'amasezerano ya Arusha yishwe na leta ya CNDD-FDD bigateza umwuka mubi wa politike mu Burundi kuva muri 2015. Uyu mutwe rero witwaje intwaro wasabye umuryango mpuzamahanga gufasha abarundi barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abarwanya kujya mu biganiro kugira ngo rero bashyireho ubuyobozi bushingiye ku masezerano ya Arusha, nk'uko byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Bwana Trump
akaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye mugenzi we wa Venezuela Nicolas Maduro kuva mu gihugu. Amakuru yatangajwe na Reuters nta makuru by'Abongereza avuga ko yahawe n'abantu ba hafi mu butegetsi bwa Trump. Ikinyamakuru cyavuze ko Trump yasabye Nicolas Maduro guhunga binyuze mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku itariki 21 Ugushyingo, mbere y'uko Amerika ishyira umutwe Carter de los Soles ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ivuga ko uyobowe na Nicolas Maduro kandi ukekwaho gukwirakwiza ibiyobyabwenge muri Amerika. Nk'uko Reuters nta makuru by'Abongereza ibivuga, Nicolas Maduro yabwiye Trump ko yiteguye guhunga, ariko we n'umuryango we bagahabwa imbabazi ku bihano bya Amerika byose, ndetse n'urubanza aregwamo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugahagarikwa. Yanasabye ko ibihano byafatiwe abayobozi barenga 100 bo muri Venezuela bikurwaho. Anavuga ko Vice Perezida witwa Delcy Rodriguez ariwe wayobora inzibacyuho kugeza amatora mashya abaye, nk'uko icyo kinyamakuru cyabitangarijwe n'inzego zizewe. Bwana Trump ngo yanze hafi y'ibi bintu byose yasabwe na Nicolas Maduro 15 baganiriye, amusigira ubutumwa bumusaba ko we n'umuryango we baba bamaze kuva muri Venezuela mu gihe cy'icyumweru kimwe. Igihe cyari cyatanzwe cyarangiye kuwa gatanu, bituma Trump atangaza ko ikirere cya Venezuela gifunzwe ku ngendo z'indege. Ku cyumweru Trump yemeje koko baganiriye na Nicolas Maduro kuri telefone, ariko yanga gutanga ibisobanuro birambuye. Washington ikomeje kuvuga ko Nicolas Maduro ari ku butegetsi binyuranyije amategeko kandi afite imikoranire n'imitwe y'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ingabo za Amerika zerutse kugaba ibitero ku bwato bwa muri Caraïbe no mu nyanja Pasifika, zivuga ko bwari butwaye ibiyobyabwenge bikaba byaraguyemo abantu benshi. Nicolas Maduro we avuga ko ibi birego byose ari urwitwazo Washington ishaka gukoresha mu gutangiza intambara yo kumurihirika ndetse no kwigarurira umutungo w'igihugu cye cya Venezuela. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa menshi cyane, makuru bakomeza kugenda agaruka aba ari menshi cyane, yaba mu karere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Mbabwire ko muri Kivu y'Amajyepfo umunsi wa kabiri w'imirwano ikaze cyane mu kibaya cya Rusizi. Muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kandi kubyukira imirwano ikomeye ku munsi wa kabiri mu kibaya cya Rusizi ndetse na Kaziba muri Warungu, hagati y'ingabo za AFC 23 ingabo za FARDC. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Ukuboza, imirwano yongeye kandi kubura ikatogota kuva saa 10 za mu gitondo hagati y'ibiro rya FARDC Wazalendo FDNB n'inyeshyamba za AFC 23. Muri iki gitondo abaturage rero bakamanyura babyukiye mu masasu yumvikanaga impande n'impande y'intwaro ziremereye n'izoroheje. Abantu benshi rero bahunze bava Katogota bajya Kamanyora. Imiryango imwe n'imwe yo mu gace ka Kambara na Rugenge muri Kamanyora ntiyashoboye kandi kwihanganira ubukana bw'imirwano, bahungiye mu baturanyi kure ya Katogota. Amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Bwiza, kimwe bitangazamakuru bikora imbere mu Rwanda. Agace ka Katogota rikomeje kugenzurwa na M23 nibwo bitavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Muri sheferi ya Kaziba havuzwe imirwano mishya yadutse mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 3 Ukuboza. Ni mu gihe umunsi wose wo kuwa kabiri ibintu byari bikomeye, aho intwaro ziremereye n'izoroheje byumvikanye kuva saa 9 kugeza saa 2 z'ijoro. Imibare y'agateganyo yabaguye mu mirwano igaragaza ko ari abantu 3 bishwe bo mu muryango umwe, umugabo, umugore we n'umuhungu we bo mu mudugudu wa Burerere muri groupement ya Mucingwa, ndetse n'umugabo n'abana be 4 muri groupement ya Muhumba n'undi muturage. Umugabo n'umuyobozi wa groupement ya Muhumba nanone mu burasirazuba bwa sheferi ya Kaziba. Abantu 11 bari bateraniye mu nzu bishwe igihe igisasu cyabagwagaho. Avuga ko amazu rero menshi yashenywe n'ibisasu byatoye hirya no hino, abantu benshi kandi bakomeretse, ndetse urusengero rw'itorero 5e Serpa rya Burere ryasenyutse nyuma y'uko rero drone zihateye ibisasu. Imirwano rero yongeye kubura cyane rwose mu gihe M23 irutse kugena amasezerano na leta ya Kongo, ariko agahenge nikigeze kubahirizwa. Hanyuma ku munsi w'ejo hateganyijwe amasezerano hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witwa Neva yagezeyo, witwa Faci yagezeyo, asigaye kumenya niba Perezida Paul Kagame nawe yageze i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.